yebo uphi umhlobo onjengoJesu maya akekho uyazazi izinsizi kanye siyoqoba konke ngoba ngakho nomhlobo nje ngisho kuwe mhlobo wami ohlezi phansi bakhona abahlobo emhlabeni abathi uma kwenzeka izinto basondele kuwe babone kwangathi zikhambela kahle wena banamathele kuwe kuthi masekushabalala empilweni bese bayajika ngamunye ngamunye uma uthi ubheke emuva uzibone sewusele wedwa kepha lesikhathi izinto zihamba kahle sasibaningi eduzane nawe sikubamba amahlombe sibone kwangathi ngeke kuphele lutho kepha lo mhlobo namhlanje onguJesu esikhuluma ngaye owazi izinsizi zomuntu lo mhlobo onguJesu esikhuluma ngaye namhlanje owazi ukuhlupheka kwami nawe owazi ukukhala kwami nawe ngisho noma izinto zijike endleleni uhlale khona njalo ngoba uyakwazi ukuhlupheka kwethu ophilisa izifo ophilisa konke ngisho noma kuyisimo sinjani abanye ugijimele kibo uthi uyofuna usizo uthi ngisize mhlobo wami ngisize mngani wami seside lesikhathi singihlupha lesifo sami esathi asambe akushonise la ungafuni khona ngoba isimo sikucindezele ugcina ulandela ungasazi ukuthi wenzeni yilo mhlobo namhlanje esikhuluma ngaye ophilisa izifo zethu yilo mhlobo namhlanje siyokhuluma ngaye osiza impilo yomuntu akadingi contribution yakho akadingi ukuthi wenzeni kepha udinga inhliziyo yomuntu udinga ithemba emntwini udinga ukuthi bese siyakholwa kuye izinto azidingayo akadingi ukuthi wena umenzeleni akadingi ukuthi umakheleni kepha udinga inhliziyo yakho yilo mhlobo uJesu ongasoze asifulathele akakho cha lisho njalo lethulo uphi umhlobo
owakho umhlobo ungubani namhlanje? Usahlezi la kulendlu namhlanje, ngubani wena owakho umhlobo? SinoJesu kuphela yedwa, yena ongaguquki, ongashintshwa isimo, kepha hlala njalo ethembekile. Ngiyanibingelela njalo kwabangenayo ngegama likaJesu. Amen. Namhlanje siyothanda ukuthi ke sishare kafushane nje izwi ngaphansi kwalesihloko esithi a friend who will never leave you. Isihloko sami namhlanje engiyawukhulumela phezu kwaso leso, a friend who will never leave you. Uphi umhlobo onguJesu? UJesu yedwa ongasoze asishiye. Kwesinye isikhathi ekhaya zithi izinto mazingahambi kahle, singasazi ukuthi senzeni, sihlangahlangane sonke, sikhohle ukuthi kunomhlobo ongashiyani ekufanele ukuthi sikwenze, ukuthi bese siyamema, simbize kulesimo, sithi yehla Jesu, uyayibona le situation esikiyo, yehla Jesu, thatha indawo yakho ngoba nguye umnikazi wezimpilo zethu. Namhlanje sekujike ngisho nabakholwayo, namhlanje sekujike ngisho nalabo bathi uJesu inkosi, lididekile izwe ngoba sesenza okwethu esikufunayo. Siyabadida nabantu basezweni bathi kuphi ukukholwa kwabo ngoba thina nabo siyafana. Namhlanje siyavuselelana ngalomhlobo onguJesu. Siyawufunda nje kafushane incwadi in the book of John chapter 11. Okuka Johane isahluko 11. Bese ngizawufunda nje uverse 39 and 40. Wena ungaliqala nje ekuqaleni, indaba le ejwayelekile esiyaziyo sonke. Hallelujah. John 11 verse 39 and 40. 39 and 40. Okay, siyafunza bazalwane. Sihloko sethu sithi Lazaro uvuswa ekufeni. 39. Jesu wathi susane lelitshe, Martha dzatse wabo mufi, wathi Nkosi kutawununga ngobe sekwendlule emalanga lamane angcwatshiwe. 40. Jesu wathi kuye, angikakutsheli yini kuthi nawukholwa utawubona inkathimulo yaNkulunkulu. Sikhulekele. Engithandayo kule ncwadi esifunde kiyo ilo mama noma ile ntokazi uMartha. Uma ufunda kusukela ekuqaleni, bebalokhu banaye umfowabo, bebalokhu bamnakekele umfowabo uMartha banoMaria. Lapha engikuthanda ngoMartha ukuthi kwangathi unake kakhulu ngokwenzekayo kumfowabo, kwangathi ubheke kakhulu lokho okwenzekayo kulomfowabo. Ingakho noma sekufike uJesu bamlandisa ukuthi uma ngabe ukhona ngakashonanga, uma ngabe bawukhona ngakafanga umfowethu. Bakhala kuJesu ngoba bazi ukuthi uJesu noLazaro bekungabahlobo abakhulu, lamadoda amabili bekungamadoda athandanayo. Ingakho bakhala kuye, bamthela ngezinyembezi bathi Nkosi uma ngabe ukhona ngakafanga umfowethu. Ngifuna ukugijimela kulesi sihloko sethu, a true friend who will never leave you. Kwesinye isikhathi uma uphila la emhlabeni singabantwana bakaNkulunkulu, sizikhethela izindlela ezehlukahlukeneyo, sizikhethela abangani, bese bakhona bamukela uJesu bathi uyinkosi ezimpilweni zabo. Kuba umngani wabo loyo,
kuba isihlobo empilweni yakhe athi nginomhlobo owanqoba ithuna ngoba bahamba nalo Jesu. Manje uma sibheka esikuthandayo ngoJesu akabheki isimo sakho ngisho noma izono zakho zingaba ngakanani uma uzinikela kuye ngisho noma abantu bangabala babeka amabala ilokhu nalokhu kepha uma safikile uJesu akabheki konke lokho ngisho noma sowunuka kangakanani ngezono uma safikile uJesu wenza umehluko empilweni yakho. Namhlanje simthola lana avakashela isihlobo sakhe esezwile ukuthi uLazaro ufile kuthe uma fika lapho ngoba ufuna ukubonakalisa amandla kaNkulunkulu hayi awakhe kepha amandla kaNkulunkulu ngoba ungumnini mandla wonke ungubaba wakhe. Uthi susani lelitshe uye la sebangcwabe khona uthi kususeni lokhu. Uma safikile uJesu empilweni yakho ngisho noma waziwa ngenhlebo bathi lo isitering sokuhleba kulesigodi sakithi kepha uma sewujikile wathi ngamukela uJesu uvumile enhlizweni yakho uyaphuma ukutering ngokuhleba ngoba uJesu uyofika lisuse lelitshe uyofika akuyaleze uthi susa lelitshe enhlizweni yakho elimboze lenhlebo elimboze lenhlola lokuzonda uzonda abanye uma babona benza kahle bese kuvuka inzondo kuwe kepha uma seyifikile indoda yamadoda ifike igudluze lelitshe ithi susa lelitshe isuke inzondo kuwe. Washo njalo nakutate wakho uLazaro wathi susani lelitshe nanoma sebamkhala kuye sezine izinsuku Nkosi sewuyanuka. uJesu uyaqhubeka kuverse 40 uma ufunda la kuverse 40 uthi uJesu mina ngikuvuka okholwa kuye okholwa kimi uyophila nokuphila okholwa ngenhliziyo yakhe kimi uyophila nokuphila. Ngisho nawe kwesinye isikhathi kwehla izinyembezi uma usivalele ekamerweni lakho uthi abahlobo bami bangishiyile abangani bami bangifulathele izihlobo zami azangifuni bathi mina ngiyaloya bathi mina ngenza lokhu nalokhu kepha uma uJesu asaginqile itshe enhlizweni yakho kuba nomehluko ngoba yena ungukuphila ungukuvuka empilweni yakho. Uyavuka uvuke ube ngophilayo uthi na unyathele esigodini sakini bamangala abantu uthi kwenzekeni ngomama uZibani kwenzekeni ngalo baba ngoba sasimazi ukuthi unjena kepha namhlanje kunomehluko empilweni yakhe kunoshintsho esilibonayo ngempilo yakhe. Lezinto besimbala zona kwangathi azikho kuye kwangathi besimsukela ngoba itshe liginqiwe enhlizweni yakho. Uthi uMatha sezine Nkosi izinsuku samana amalanga semwabile lokho akumqedi manja uJesu. Nawe kwesinye isikhathi uthi isono sami singaka mara ngaba ngumntwana kaNkulunkulu bangazi ukuthi mina ngiyawaqeda amadoda abantu bangazi ukuthi ngiyawaqeda abafazi babantu angangisiza yini lo Jesu. Uthi noma isono zakho zibomvu noma zinjani ngiyakuzihlanza mina kusho yena uqobo lwakhe ngoba ungumngane ongashiyani ungumngane ohlala anawe ungumngane okusizayo uyayisiza inhliziyo yakho uma uphendukela kuye uyayisiza inhliziyo yakho uma uyinikela kuye ngoba yena is a true friend who will never leave you. Ungumngane wethu Jesu uyazazi izinsizi zethu uyazi ukuthi sidingani ezinhlizweni zethu. Kwesinye isikhathi sithe sinye isikhulumi uma ufuna ukwenza kahle uma ufuna ukuphila kahle emhlabeni cela kuNkulunkulu ukuthi akukhulule ekuthandeni or ekusabeni abantu. Uma ufuna ukuphila kahle empilweni, if you want to succeed in life, you must pray to God. Umcele Nkosi ngisindise kulabantu
ngoba kwesinye isikhathi siyahluleka endleleni ngoba sithethe amehlo ethu sawabeka ebantwini. Kwesinye isikhathi siyahluleka endleleni ngoba sithethe amathemba ethu sawanamathisele ebantwini. Uma basuka labantu phambi kwethu siphelela ngamandla sihlale phansi sibone kwangathi izinto azisenzeki. Iyalwelwa impilo. Uma uyilwela impilo funa uJesu ngoba ungumhlobo ongeke akushiye. Funa lo Jesu ngoba uyawuhlala nawe ngisho noma izinto zingahambi kahle, ngisho noma esikoleni kungahambi kahle mntwana wami. Kwesinye isikhathi kubiza ukuthi bese uya kuJesu uthi Nkosi uJesu ngivula izincwadi manje, siza eyami ingqondo kuthi concentrate kulokho engikwenzayo. Uyakuphumelelisa lo nkulunkulu ngoba kwesinye isikhathi sithatha izinto bese sidusa abantu sibone kwangathi abantu sengabonkulunkulu bethu bala emhlabeni. Uma basuka labo bantu labo kwesinye isikhathi kuba nezinto esizidingayo ngoba sihlale sikhangezile. Uma bangasiniki lutho siphelelwa ngamandla bese kuvuka inzondo bese siba nokuzonda enhlizweni bese senza lelitshe liqine kweyakho inhliziyo. Namhlanje thatha lo Jesu uthi Nkosi uJesu ngidingele lelitshe elihlupha umoya wami. Nkosi uJesu susa lelitshe empilweni yami ngibe ngumntwana wakho, ube ngumhlobo wami wangempela ngoba wena you're a true friend ongeke angishiye. Ngisho nalabo bo Lazaro ngiyacabanga ngiyabona ngamehlo enyama uma babona vuka uLazaro kwaba nokujabula empilweni zabo. Ubuyile umfowethu. Kungani? Ngenxa yamandla kaNkulunkulu. Bawa phansi kwezinyawo zikaJesu bambonga bamdumisa. Makabonge uJehova ngoba wenza izimangaliso ezimpilweni zethu. Neko yakho namhlanje ungawa ngamadolo umdumise uNkulunkulu uthi Nkosi ungisizile lezi zinto ezimbi bebangazi ngazo namhlanje ungisusele zona ngisinikele kuwe. Angizimiselanga ukuyela emuva, angizimiselanga ukuzenza, angizimiselanga ukubheka kumakhelwane ngibheka abantu ukuthi bathini. Kepha amehlo ami ngiwabhekisa kuwe ngoba ukuqala kwami kwenza izinto kusegameni lakho Jehova. Yena uyangokusiza ngoba ungu-Alpha no-Omega, uyisitalo empilweni yakho, uyoba yisiphetho empilweni yakho. Uma uyawomethemba, uma uyohlala kuye ngokwethembeka, uyohlala njalo ayinkosi lo Jesu ngoba ungamandla esiwadingayo ezimpilweni zethu. Itheni indoda uJosefa waba nephupho, asalele njalo waphupha, abona abafowabo bamkhothamele, wabona abafowabo baguqile phambi kwakhe. Kuthe umavuka balandisa athi ngibone iphupho or ngibe nephupho mina ngimile nina niguqile ningikhothamele. Waba nentukuthelo kubafowabo ngoba kwesinye isikhathi uma uNkulunkulu akwenzela izinto kwesinye isikhathi kufanele uthule phambi kwakhe uthi ngiyabonga Jesu ngoba bajabula abantu uma uyabatshela izinto ezinkulu uNkulunkulu akwenzele zona. Kwesinye isikhathi abanye kuvuka umona bathi lona ucabanga ukuthi uzenza ngani, ungubani yena, ucabanga ukuthi bekangubani, akaboni mina nginemali yonke, kungani yena afika azoziphakamisa la kimi. Kodwa uziphakamisi usuke ubatshela iqiniso ngoba iqiniso singalifuni bese kuba nalenzondo njengabafowabo Josefa baba nomona ukuthi bayokhothama yena uyoba yinkosi. Nawe namhlanje uma ungumntwana kaNkulunkulu hlala phambi kwakhe bese uyathula kuye. Thatha izinkinga zakho uzithumele kuNkulunkulu bese uyathula ubheke yena bese uyakholwa kuphela ubone ukuthi ngeke akwenzele izinto ezinhle. Uhlale kuye njalo enhlizweni yakho kube nenkulumo lokudumisa
uthulile ubheke kuye, ngoba umoya ugijimela kubantu, abantu bayokhuluma izinto abazifunayo eziyaqhubekisa endleleni, abantu bayokhuluma izinto ezingasimnandi eziyakwenza ukuthi ufikele ukuthi uyekele ukukholwa. Kepha uma uhlezi kuye namhlanje uthi Nkosi uJesu, uyakwazi ukuhlupheka kwami. Nkosi uJesu, uyasazi lesifo sekudala singihlupha, ngisize namhlanje, ngoba wena ungumhlobo osizayo, ungumhlobo ophilisa izifo zethu, bese uyahlala kuye umethembe, uyakwenzela izimangaliso lo Jesu. Kwangathi uNkulunkulu namhlanje ekseni akahlala abe ngumngane kuwe. Kwangathi namhlanje ekseni ungammema lo Jesu, uthi Nkosi uJesu, ngicela ube ngumngane wami ongeke angishiye. Yebo senibe nabo abaningi, bonke bangifulathele, bonke bangishiyile, bonke bajikile, ngoba bathi mina ngizenza ngcono, mina ngiyazikhukhumeza, ngizenza ngcono, ngiyaziphakamisa. Kepha iba umngane namhlanje, uyoba umngane namhlanje empilweni yakho lo Jesu. Uyohlala njalo akusiza kukho konke okwenzekayo empilweni yakho, uyokuba seduze nawe. Konke okwenzekayo enhliziyweni nasempilweni yakho uyawuvela uJesu ngomoya oNgcwele, bese akusize. Bamangala abantu uthi usizakale kanjani, ngoba bakwazi ukuthi sosele wedwa, kepha ukhona lo Jesu oyohlala njalo ayisihlobo empilweni yakho. Kwangathi uNkulunkulu angasiza namhlanje, siphakame njalo sithi Nkosi uJesu, wena unamandla ezimpilweni zethu, sinikeze lawa mandla siyawadinga, sifuna ukwenza konke esingakwenza kuze igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu uyohlala njalo angumhlobo empilweni yakho. Kwangathi uNkulunkulu angasiza asinikeze amandla, kwangathi uNkulunkulu angasiza asisize asikhulule kulokugula okusihluphayo. Kwesinye isikhathi imphefumulo iyo ekhathazekile, imphefumulo yethu iyo egulayo, ekwenza ukuthi udonseleke phansi, ubone kwangathi lokukholwa kusasebenzi. Kepha namhlanje he is a friend oyawurevive that soul, akuphakamise emphefumulweni wakho, bese uyawuhlala njalo uthi ngesihlobo esinguJesu, esingaphethi ibala lamuntu, esingashiyani, ngoba nguJesu lo esikhuluma ngaye namhlanje. Kwangathi Nkosi ngaba nathi isisize manje kusephakade. Amen.